umsinsi. Kusho ukuthi umsinsi sewehlukene kabili. Kunemsinsi wekumila lotimilela esigangeni, sekunemsinsi wekumbelwa. Lekuthathwa lo msinsi lomile esigangeni, kukhiwe ligala kuwo liyohlanyelwa ekhaya bese kuba ngumsinsi wekumbelwa. Ingaze ngachaza Hlakaniphe kube wongifa. Bakhona abantu labahlukaniseka kabili ukuthi lona ungumsinsi wekumila yini kulendzawo noma ungumsinsi wekumbelwa. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi ungumsinsi wekumila yini, wakuleyo ndzawo uthi udelwe khona yini, noma ngumsinsi wekumbelwa ukuthi ufike ngekukhonta. Ngela singayi lapha sibuyele. Lesihlahla lesi asinake kanti siyakhuluma lesi. Ngela sikhulume nangakwesinshumayelo tesintu. Sinemanyeva lesihlahla lesi. Fana nesihlahla lesinembali ya Valentine. Sinemanyeva. Siluhlata. Into lehluke kunato tonke isihlahla kulesihlahla lesi ukuthi njengoba usibona nje ngwane ngesiphethe. Emagcembe sekatshengisa ukuthi sekakhathele. Kepha sona solo siluhlata. Indlela lesihlahla lesadaleka ngayo lesi kuthi ngasigubhela nje phansi ngasithi siyamila. Kanti letinye izihlahla na uphethe lokhu khohlwa ngeke uphinze. Lesi sitawumila lesi. Ngiko kuthiwa ungumsinsi wekumila noma ungumsinsi wekumbelwa. Ngoba kunemehluko phakathi kwemsinsi wekumila nemsinsi wekumbelwa. Into laba inkinga empilweni ukuthi ukhanza lemisinsi yekumbelwa seyiphethe lemisinsi yekumila. Ukhanza lemisinsi yekumbelwa seyidikhanza ingcono yona ngale misinsi yekumila. Ofike nje umuntu wasikhonti ofuna kunishayela umthetho. Aba bathele ubuke ummango ongangaba besikhulu. Sekungawushona phi impilo. Lo mnyafika nayo le mali mbamba. Angumsinsi wekumbelwa. Anale mali. Ende nalommango, ende nalesikhulu sigcine silalela yena. Leni ngoba unale mali. Yalimanda live ke lo. Lo ekumila umsinsi awushintshi wona, awuphathwa kulo wekumbelwa ngoba lo wekumbelwa kusho ukuthi umbelwe wona ngoba lo ekumila wamila. Kwaphuma ligala la yokwenda lo wekumbelwa.